Kaseng United Neutra Movement UHM West Khasi Hills District habo kajingalam President Samla Moonstar Nongram bat Samla Bishar Rikon Thaba General Secretary kila yo ban IT ya ka yeng ya ka bala penshna da kaseng na ka benta ka we kalong kumi ka padai kri kun thei habo ka snong tiba ka bahap habo Eastern West Khasi Hills District hakani ka sngi sho ban IT ya ka te ka yeng shika kong Sri Devi basayo moy la yo ruban penlong ya kajingalang ka balengkot hapalau jong ka te ka yeng Hakabalawan bansa kilang ru da President Rangba kaseng UHM seng kemeba Charlie J Rani kinongkit kam ka Women's Wing usordar bat Secretary kasnong tiba kidukot kaseng na ki circle bat unit bat kiwe. Nakalyang juga kong Sri Devi basayo moit kalapan pau ya kajing kemen bat jing skongu ya kaseng UHM kabalala ban penshna ya kate ka yeng na kabanta jongka kum kari kun thei ka basham jinjar bat ka kitbok ru ya kidukot jong kaseng UHM bakinang la shu ban tre ya ki kam ki babha ban kner ki jing yarap sheki badon kam. Oh, ketika bertiak mah. Jerman penyak ni kecing alang. Kaju opor, saudara senong, sekretari senong. Yai presiden yang ka West Kasil, Eastern West Kasil District. Kunjuru para nong dalam napo Central Executive Council ini. Pat yaki Women's Wing. Para ya senram nang ni. Kerpangnya kita rayeng. Bakun juru yaki para marjan bapa pat ikispai bro bedan lang ni bajing ai ku play kong ya kalong shu play try kan rat nong bu nong thau balala ban ai ban penpoi ya kan kesni bat hadu bakin pendap kan gayeng ba ni nak liang keseng nilang nut ya si labun ku banai menta ban pendap di om dang kata bajing tresh tom gojong pi kalong sha ba khila pen saki yang ka sisi hawat kelam ka jingi trilang ka jingi baro nginum la man khai uso te manusia tu khana lingkot hadian balawan petip presiden yang West Kasil District syangi sisi ba kaladan ka jingkerpan ka sinong tiba ba tindon ka pedeng ka longyeng ba jenjar bi di kunswet bi kwa bansa ba indon jaka bansa isu sak ba kiwei tingi ladap ka jing sokya ba khrau te hakata kasin hakata kapor tingilay syong nilay mirjimut lang lengkap ke West Kasil District bangin ya penurlong ya kan kayeng te limbah hadian ka jingwan jungo bang no ka jingwan inspection napo ka West Kasil District la ay raktian singi ba ka jaka kaladon staman peniyang ban snano ya kayeng ikhlam paslam ni nakalyang ka CC nila IT bang nila ibor ya ka West Kasil District ba kansim no exinjam kajing trace tom ngajong ki met lamat sngi kidu pat ka bela hadu bakin du ka bela ka sngi kajong ki man pendap yan gayel te ngamdon i ban ai ndai tang kajing kulay kerpang ipi bo blame don kat api bat un nang ai ka met ka phat ba sek baklan bat kumjuru ha kaju ka por ba pinang tulun sel tem trikam kajong ki pentulun shu ban pen yar shu kisnak trikam po West Kasil District mat Eastern West Kasil District itai ku bor bang kwa manai syak West bar Eastern West Kasil District mat kumju nang ni shkman la kat bangin nang yo la nang la ibor jingi banirap inlong shu jing sang na West Eastern West Kasil District hadu West Kasil District yakino gilong yi baduk la ilong haino ini bor la hino benta nim dai ban iben itai dai i jing kwa bangan mat phang hang ni ringi por bamta te kentang yawai syabangan syong ngas ko man ay kubleiru iki parlok ki balayawan lang ni man saki kiba wan na jangai kila tip ya kamangin play na gayeng kila idon lang regat pan ni makumjuru ka jo por ya ka shrong hibro ko way kabala ailat ya kan ngi ba ngidiran kat lang hang ni kani kabenta te tangini kentien ngamdon issue ban kren
Kublai Shibun, kublai Syajar ngu. Ai kublai ya pi baro tiba ya sengolem kumyanga kariu kentei keba ngalong kariu kentei keba marway keba pilih isin pilih yang kene kajing keba baha keba bet keba biang pi ki seng UHM kublai Shibun ya pi ba ublai unang karku ya pi hakalentia yang gajong pi ba pnya yo kamet keba kwat keba kia bat kum juru ya ibali iba long inong one met haknik sni iba bot iba lawan jungo barabor ya kajing kesem bat inyo kamet kabakot kabakia bat kum juru ya iba ya don ketilang ya baro ba ya dan bentalang hakane ba phnya ai kane ka yeng ai kublai ya pi ba ublai unang karku ya pi karku kardo ya pi ba phnya yo kamet ka bakot ka bakia ba pinang ya chaprang hakalenti yang gajong pi